Incwadi yaPetro wokuqala chapter number 1 verse number 18. Nathi kuthi nahlengwa ngani ekhambeni kwenu lokwakulide. Lena kunikwa bokhokho. Anihlengwanga ngetinvo letigugako njengelisiliva negolide. Verse 19. Kodwa nahlengwa ngengadi leligugu yelundlu lelinguKristu lelingenacala nalingenasici. Phinza futhi lapho ku verse 19. Kodwa nahlengwa ngengadi leligugu yelundlu lelinguKristu lelingenacala nalingenasici. Bamba lamavi liBhayibheli lasifunza khona likhuluma ngaKristu but limrefera as a lamb. Hallelujah. Imvu lengana sono lengana sici, a precious lamb that was used to sacrifice for us. Hallelujah. To redeem us from sin. Ngiyacela uthandaze makavilane egameni lika Jesu. Babe wethu lomuhle egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Busisa babe kufundwa kwelivi lakho nayi babe inceke yakho khulumisana babe netimpilo tethu ngayo in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth I pray amen. Amen. Shout hallelujah. Jesus. Namhlanje bazalwane lasifunza khona lithi liBhayibheli asizange sahlengwa ngetindo letibhubhako noma tindo letiphelela ivalue letifana negolide nesiliva. You can think of many things letikhona emhlabeni letihambe mhlambe tibe ligugu kwesikhashana but nakuhamba isikhathi leto tindo tiphelelwa ivalue. Keda uNkulunkulu wasithandza kangaka wasihlenga ngemvu yakhe, not just imvu but a precious lamb lebe ingana sici lebe ingana sono kuthi kube ngiyo ingadi yayo letawuhlenga mina nawe ihlenge impilo yami nawe. Ngifuna sifune emandla alengadi yaJesu lekungiyo leyasebenta yalanza mina nawe kuthi sibitwe ngebantwana bakaKristu kuthi singene emsindzisweni. Hallelujah. Hallelujah. Shout the blood of Jesus. Shout the blood of Jesus. Namhlanje simile sito celebrate alphasika egameni lika Jesu. Why si celebrate? Kube kwendeka into lebhlungu la Jesu khona wadlula ebhlungwini weda emhlabeni wadzela kuphila kwakhe wafike watothukwa wafike watoshawa wathola amanxeba kwangapheleli lapho wahamba Jesu wayolengiswa entsabeni yaseCalvary. Hallelujah. Wathwasa umqhele wemanyeva anganasono anganakala kepha siyambona Jesu noma bamenda konke lokho akaphendula kathuli akakhulumi bekanawe amandla wokubaqalekisa bekanawe amandla wokutilwela. Uma sifunze eBhayibhelini umlando waJesu, Jesu lesikhuluma ngaye nguye lo waphilisa abantu labangaboni lobeka sukumisa tishosha dihambe kepha simthola namhlanje uyatinikela uyafika uthoswa liqala nakathoswa liqala he is persecuted, he is abused, uyashaya uba manxeba nxeba kechaka phenduli. Lalela kwenda njani yena bekanani ne purpose bekanani bekane mission bekanani bekane destiny ayati destiny yakhe kusutelene emhlabeni. Hayi khona Jesu Kristu wathula kangaka uthukwa wathula kangaka uhlukunyedwa kwente njani. Hayi Jesu Kristu bekabuka idestiny yakhe egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha kuze tofezeka siprofeto kutofezeka umbhalo wokuthi etatolanza mina nawe kube kuhlengwa kwethu kube kukhululeka kwethu kube kusindziswa kwethu egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Lalela mntaka baba ngathi ngiyambona Jesu ngalesikhathi
eta emhlabeni ngoba lithi iBhayibheli kwaba nemeeting emazulwini wathi uNkulunkulu sekabonile ukuthi abantu bakhe bayahlupheka ngasikhathi emandulo uma umuntu bekanetono bekufanele ahlabe imvu noma ahlabe isilwane ayocela insethelelo ngaleso silwane. Haleluya. Kepha uNkulunkulu wabona ukuthi akube kanye ngilethe imfana letawufika ife ilanze abantu bami kube kuthethelela kwetono kanye egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha weta Jesu emhlabeni. Siyambona Jesu uyafika uyodalelwa endzaweni lenesibaya. Esibayeni kunani kunetilwane kunetimvu kunetinkomo kungathi Jesu bekadele kutoshela tilwane athi lalelani isikhathi senu sengadi yenu siphelela lana namhlanje sekufike mina ingadi yami ngiyona leto sinzisa abantu ingadi yami ngiyona leto lelitsethelelo ingadi yami ngiyona leto kuhlenga abantu. Wadalelwa sibayeni Jesu Kristu. Haleluya. Wafika wadonqamula ukuthi umuntu athembele engadini esilwane. Lalela mntaka baba sathenga ngelinani lelingaphezulu linani of the precious lamb of the blood of Jesus Christ. Hallelujah. Ingakona namuhla sihamba asinalivalo uthembeni ngithemba ingadi ya Jesu uthembeni mntaka baba ngoba kunamandla egazini lika Jesu. Lengadi lengikhuluma ngayo ayisoze yaphela amandla. Lengadi lengikhuluma ngayo iyasinzisa. Lengadi lengikhuluma ngayo iyaphilisa. Siyambona Jesu esiphambanweni nalenga lithi iBhayibheli bekunenfotsa lebeyatiwa ukuthi good ngemtshoki. Haleluya. Lenfotsa yashaya umtshoki kuJesu kwasprinklisha ingadi yathi nayiphuma lengadi lenfotsa lithi iBhayibheli beyibona ngeliso linye beyingaboni ngalelinye liso ngenxa yokuthi yatalwa iblind vele liso lakhe belivalekile. Haleluya bangcwele. Lithi iBhayibheli lenfotsa kwawela lelithonsi lengadi ya Jesu leyo wele esweni layo lebe lingaboni ngaleso sikhathi liso lavuleka. Lenfotsa siyibona ngiyo levumako ithi nephala lona uyinkosi yamakhosi yamvuma lenfotsa kuJesu ngenxa yani the power of the blood of Jesus. Hallelujah. 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 Lithi iBhayibheli ngalelinye ilanga kaIsrayeli bantwana baIsrayeli bebahlupheka egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Faro abacinzetela uthi Faro nakabacinzetela abantwana bakaIsrayeli bakhala kuNkulunkulu. Lithi iBhayibheli simakathe wathi ngifile ngibonile sengehlile. Haleluya. Wathi uNkulunkulu nakehlile wathumela Moses. Kepha wabuya uNkulunkulu ayenda inhliziyo yaFaro yabalikhulu. Haleluya. Kepha siyabona ngalendlela Faro bekaqinisa inhloko ngakhona waba nelaka Jehova wathumela sishayo kaIsrayeli. Haleluya. Wathi nakathumela sishayo lokube kukwagcina lokwakwenda uNkulunkulu. Wathi uNkulunkulu lalelani khona manje kutoba nengilosi lengitayithuma itobhubhisa amaGibhithe lahlupha abantwana bakaIsrayeli. Haleluya. Haleluya. Uthi uNkulunkulu kuMoses hamba uyongifunela silwane lesilithole noma lesi imputi noma imfu lenganasici lenganasono utabe sawuyayihlaba wende umhlatshelo ngayo uthathe lengadi yalesilwane uyibhoce konke emabonzeni itathi ingelosi yekufika yekufa uma ifika ithola lengadi. Haleluya. Itawudlula. Haleluya. Haleluya.
So amandla egazini lika Jesu Kristu waseNazaretha siwabona lapho kulemvu lenganasici lenganasono yathi yafika ingelosi yekufa itobhubhisa lapho bekunengadi khona bekundlulwa nathi namhlanje sinikiwe imfana lenganasici lenganasono ndosho kuwe namhlanje. I am here to declare, as you have received the blood of Jesus, kufa makukugeje, inhlupheko mayikugeje, konke lebathakazi mabakugeje, nangabe lengadi yeJesu ikhona ekhaya lakho, ayikhona abathakazi abagege mani, ayibotitha digege mani, botikolosha bakhweshe mani, egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. The blood of Jesus. Tanmaki, you need the blood of Jesus. Uyayidinga ingadi yaJesu. Ngaphandle kwengadi yaJesu angeke uze uphumelele, angeke uze unqobe. Hallelujah. Ingadi yaJesu ngisona sikhalile sinaso singemakholwa. Wasifela Jesu esiphambanweni kwaphalala ingadi yakhe egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Sathola kuphila, sathola insinziso, sathola inkululeko, sahlengwa. Uma unengadi yaJesu kude mthakazi lodoma phambi kwakho, uma unengadi yaJesu kude kugula lokuphila emtimbeni wakho, uma unengadi yaJesu uthola kuphila lokuphakathe, uma unengadi yaJesu akukho simo lesitokuhlula, because you will overcome all. Hallelujah. Tanmaki, uyayidinga ingadi yaJesu. Uyamdinga Jesu empilweni yakho. Uma ungathi uyaphila ngaphandle kwalengadi, khohla mntaka baba kude lodokubona. Ngoba lengadi ngiyona lesikhulumelako, ngoba lengadi ngiyona lesisinzisako, ngoba lengadi ngiyona lesikhululako egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Why kufanele uthathe ingadi yaJesu? Because little iBhayibheli lapha kumaHebheru chapter 12 verse 24, the blood of Jesus speaks better things. Hallelujah. Hallelujah. Ingadi yaJesu yenda njani? Ikhuluma tindo letingcono. Hallelujah. Ngiyathandaza, ngiyamemetela, ngiyaprofetha. Shangathi ingadi yaJesu ingakhuluma impilo lengcono kuwe. Shangathi ingadi yaJesu ingakhuluma umsebenzi longcono empilweni yakho. Ngiyathandaza ingadi yaJesu shangathi ngakunika likhaya elingcono. Ngiyathandaza ingadi yaJesu shangathi ngakunika umndeni longcono. Ngiyathandaza ingadi yaJesu shangathi ngakunika umshado longcono. Ngiyathandaza ingadi yaJesu shangathi ngakunika ipromotion lengcono. Ngiyathandaza ingadi yaJesu shangathi ngakunika umsebenzi longcono. Because the blood of Jesus speaks better things. Hallelujah. Ayifani nengadi yaAbela. Ingadi yaJesu khuluma kuthethelela. Ingadi yaJesu khuluma lithando. Ingadi yaJesu khuluma inkululeko. Another reason why you need the blood of Jesus in your life is because the blood of Jesus has the power to cleanse you from all spirits. Hallelujah. Uma receive ingadi yaJesu, ngibona leti citho tiyanyamalala emtimbeni wakho. Ngibona kugula kuyanyamalala emtimbeni wakho. Ngibona tipoko nabo tikoloshi bayaphuma ekhaya lakho. Ayikhona ngoba ingadi yaJesu iyakuklensa, iyakugeza, ube sidalwa lesisha. Konke lokubi bese kuyakhwesha. Hallelujah. Uyayidinga ingadi yaJesu mntaka baba. Say neighbor, you need the blood of Jesus. Hallelujah. Asikho singo bazalwane kuthi siyofuna isito kuletinye tindzawo. Hallelujah.
awulidzingi leliqotho lohlala ulifakela ekhalo. Hallelujah. Awutidzingi letimbushana lonato lapha ekhaya. Hallelujah. Kuthi tikuvikele lalela ngikushele uma nangabe ufuna ukuthusa sathane noma uthuse emadimoni, just call the name of Jesus or the blood of Jesus and you will see kuthi madimoni atosha, utabona bathakathi badeda, utabona simo sitshintshe ekhaya lakho. Why is that? You have the blood of Jesus. Ngoba kude lokunye bathakathi nemadimoni labakusabako ngaphandle kwengadi yaJesu. Ngani? Ngoba uthi na ubita ingadi yaJesu bese sathana khumbule entsabeni yaseGolgotha lapho athi Jesu khona, it is finished, it is done, sekufesiwe. Hallelujah. That is why Jesus said this word, because bekade ukuthi leke kutele emhlabeni sekufezekile, sekuphelile. Bantu bami sebasinzisiwe, bantu bami sebaphilisiwe, bantu bami sebathole amandla, bantu bami they are going to get new life. Hallelujah. Hallelujah. So uyayidzinga ingadi yaJesu egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Lisito lakho livela esiphambanweni saNkulunkulu. Hallelujah. There is no need for you ukuthi ungaze uhamba uphuma ungena ufuna lisito. Lalela kunendvodza leyakufela wena, uthengiwe ngelinani lelingaphezulu. uNkulunkulu wakuthatha wanikela ngendvodzana yakhe lebe kungiyo yona yodwa kuthi ite emhlabeni itofela mina nawe, kuze sikhona kusinziswa, kuze sikhona kuphiliswa. Ngoba lalela nangalesikhathi Jesu ashaywa, lesi iBhayibheli washaya imivimbo lengu-39, ingakho sithi ngemivimba yakhe saphiliswa. Hallelujah. Hallelujah. Ngemivimbo yaJesu kude sifo lesitohlala emtimbeni wakho. Ngemivimba yaJesu kude icancer letohlala emtimbeni wakho. Ngemivimba yaJesu kude sugar diabetes letohlala emtimbeni wakho. Why? Kunemivimba lephilisa wena, kunengadi lenemandla egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Uthi na uvuka ebusuku uve kuhamba tinde ekhaya lakho, takababa ungathuki, vele uvuka ufafata ingadi yaJesu. Uthi the blood of Jesus, uthi the blood of Jesus, uthi the blood of Jesus, uthi the blood of Jesus. Utabona abathakazi batohamba, utabona lento lehamba emathayireni itothula. Why? Sabe ingadi yaJesu. Hallelujah. Saniketwa umusa, sazuza umusa ngekuba sinikwe lengadi yeliwundlu lelinganasici lelinganasono egameni lika Jesu. Jesu Kristu nguyena lemfana lenganasici lenganasono. Nasilandzela kuphila kwakhe wathi thoba kwaze kwaba kusekufeni. Hallelujah. Ingako uNkulunkulu waphakamisa igama lakhe kuthi libekile ngetulo onke amagama, kuthi wonke amadola ayoguqa na wonke amalimi ayovuma kuthi Jesu Kristu uyinkosi. Hallelujah. You need the blood of Jesus in your life. Ngaphandle kwengadi kude nekuthethelelwa kwetono. Hallelujah. Bantu labangakuJesu, lesi iBhayibheli akusekho kulahlwa kubantu labakuJesu Kristu. Hallelujah. Ngicela uthathe now amavesi latokunika ama benefits of the blood of Jesus utotifundzela wona ekhaya egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Lokuqala Ephesians 1:7 liyasho iBhayibheli ukuthi the blood of Jesus gives us redemption from sin. Hallelujah. Siyakhululwa esonweni. Hallelujah. Siyahlengwa esonweni. And then the second one is 1 John chapter 1:7. We are cleansed from all our sins. Hallelujah. Uma nangabe so receive ingadi yaJesu kude sono lesingahlala kuwe noma ngabe tibovu kangakanani asho njalo uIsaiah athi tiyagezwa tifane nelichwa. Hallelujah. Uma siya lapha kuba seRoma chapter 5:9, it says it gives you justification before God, which means uyakhona kuya kuJesu okuNkulunkulu yotihlambulula ngenxa yengadi yaJesu. Hallelujah.
then it protects you from judgment. Wena ubang loba protected from kwehlulelwa. Hallelujah. Lapha kuba se Roma chapter 5 verse 9 liyasho njalo iBhayibheli. Then kuba se Colossae chapter 1 verse 20 likunika kuthula naNkulunkulu and access to God's presence. Hallelujah. 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 Say, neighbor, you need the blood of Jesus. You need the blood of Jesus in your life. Ngaphandle kwengadi yaJesu kude kuthelethelelwa kotono. Ngaphandle kwengadi yaJesu kude kukhululwa. Ngaphandle kwengadi yaJesu kude kuphiliswa. Ngaphandle kwengadi yaJesu kude kuhlula kwetimo. Egameni likaJesu Kristu waseNazaretha ngicela libandla lisukume sesivala abazalwane egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Uthi Jesu Kristu nakasesiphambaneni livi lakhe lesithupha uthi sekuphelele sekufeziwe. Hallelujah. I decree and I declare upon your life ukuthi nawe simo loshiye ekhaya lesibhedzako, simo loshiye ekhaya lesingasimnanzi, namhlanje lesimo lesibhlungu lesibabako ngengadi yaJesu Kristu sesiphelile. Ngengadi yaJesu Kristu sesikhweshile. Buhlungu nekugula emtimbeni wakho namhlanje kuphiliswa kwakho sekuphelele. The price has been paid in full. Hallelujah. Lihlawulilwe icala. Sesingilabahlengiwe. Sesingilabagesiwe ngengadi yaJesu Kristu. Hallelujah. Ngifuna ude ngaphambili uphathe imbewu yakho. Le mbewu le into by prophetic seed. Lo tata ngayo to declare usho ukuthi it is finished in my life. Hallelujah. Everything lebe ingihlupha today, the blood that was shed on the cross lekuthekele mina nawe namhlanje kugula sekuphilisiwe. Namhlanje lemivimba yaKristu sesiphilile sesisinzisiwe. Buye ngaphambili utokhuluma and confirm and prophesy upon your life and say it is finished. Lokungasebenzi kwakho namhlanje it is finished. Lokustrugglisa kwakho namhlanje it is finished. Lokuthi ungashadi it is finished. Lokuthi business yakho ingaphumeleli it is finished. Cibe konke uNkulunkulu, cibe konke Jesu Kristu. Hlawuliwe icala, digeziwe tono. Sesitidalwa letisha, sesinikewe emagunya wokungena sibitwe ngebantwana sesisinzisiwe kuye kuJesu Kristu. Buya ngaphambili na utosho ngembewu yakho uthi it is finished, it is done, it is signed, it is sealed with the blood of the Lamb. Hallelujah. Seta ngaphambili buya ukholwa and tell Jesus and tell God and say, by your stripes I am healed today. By the power of the blood of Jesus. Kude mthakasilo sadoma phambi kwami. Kude ditha leta uphinze inqoba impilo yami nelikhaya lami nefamily yami. Egameni likaJesu Kristu waseNazaretha bengithi libandla lonke litota phambili as we are doing a prophetic service kulesikhathi. Buya ngaphambili nembewu yakho usho na uthi sekuphelele. Sekufeziwe. No more toiling, no more struggling, no more sickness. Hallelujah. No more attacks upon your life because the blood of Jesus has been shed on the cross for you and me. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Buya ngaphambili ulethe na umbewu yakho ude ukhuluma because little Bible, the power of life and death lies in your tongue. Hallelujah. Nguwelo watiko simo loshiye ekhaya. Keja namhlanje I want to declare upon your life ukuthi your life will never be the same again. Hallelujah. Namhlanje ngengadi yaJesu Kristu yahluleka ditha takho, bayahluleka abathakathi labagijimisa impilo yakho, yahluleka inhlupheko, kuyahluleka kugula ekhaya lakho emndenini wakho. Why? The blood of Jesus has been shed on the cross because the blood of Jesus speaks greater things and the blood of Jesus
has the power and shall never lose its power. Egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Hallelujah. Hallelujah. Before ngivala lenkonzo bazalwane, lenshumayelo yonke nako konke lekwendiwe namhlanje kungakreshwa ezulwini ngoba uthi Jesu Kristu nakalenge siphambaneni uthi ngomile, kepha they mistaken him and thought womele liwayini kanti Jesu Kristu bekathi ngomele imiphefumulo, ngomele abantu ukuthi basinziswe. Hallelujah. Senamhlanje lelithuba lingakulahlekeli, lelithuba lingageji. Uyamdinga Jesu Kristu empilweni yakho, uyayidinga insindiso empilweni yakho, uyayidinga ingadi ya Jesu empilweni yakho egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Hallelujah. Dovula lelithuba bazalwane. If you want to accept Jesus Christ as your Lord and Savior, cela ude ngaphambili. Khohlwa ngamakhelwane lotenaye, khohlwa ngemngane lotenaye, ngisho nemndeni wakho le indzaba yakho na Jesu Kristu. Hallelujah. Hallelujah. Thatha Jesu and your life will never be the same again. Lo munye uthi thatha lento ayinabungozi. Hallelujah. Nami ngidosho kuwe ukuthi thatha Jesu Kristu akunabungozi egameni lika Jesu. Hallelujah. So ngicela bete ngaphambili lothi I want to accept Jesus Christ as the Lord and Savior. Bete ngaphambili bese bayema khona la egameni lika Jesu. Lothi ngifuna kwakwamukela Jesu njengenkosi, ngithathe Jesu abe ngumsinzisi wami, abe ngumhlengi wempilo yami, ngabe nemahloni ngalenkonzo. Hallelujah. Ngiyona lento letha ifavor, lento letha igrace empilweni yakho, lento kunika kuthula, not ukuthula loku temporal but ukuthula loku permanent. Hallelujah. Buya ngaphambili ungabe nemahloni, le opportunity ivulekele wena, lo mkhosi longaka uhlatshelwe wena, simshayile tandla egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Hallelujah. Wayifaka inhlanhla empilweni yakho, wakufaka kuphile emndenini wakho egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Buyane ngaphambili egameni lika Jesu, utothatha Jesu Kristu abe inkosi nemsinzisi wempilo yakho. Hallelujah. You need the blood of Jesus in your life. You need Jesus Christ in your life. Hallelujah. Hallelujah. Savulekile lelithuba egameni lika Jesu. Na usangabada nawe yenda njalo, buya ude ngaphambili umpostoli angakaseda atothandaza nawe, utowamukela Jesu Kristu njengenkosi nemsinzisi wempilo yakho, and your life will never be the same again. Hallelujah. Hallelujah. Sibashayile tandla labakhona phambili. Wayifaka inhlanhla empilweni yakho, wakufaka kuphile empilweni yakho. Hallelujah. Kulesikhathi samanje bazalwane ngidocela, God bless you, baseta ngaphambili egameni lika Jesu. Sibashayile tandla ahlokoma amazulu nangabe imiphefumulo izuzeka. Hallelujah. Awendeli lo munye umuntu, utendela wena egameni lika Jesu, utendela wena, utendela wena. Buyani bantu labasha, ngiyajabula abantu labasha bamukela Jesu namhlanje, bathatha Jesu uba inkosi nemsinzisi wetimpilo tabo egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. You need Jesus in your life. Hallelujah. 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 Buyani ngaphambili bantwana bami, ningaze ni waste isikhathi, lo mkhosi ongaka uhlatshelwe nina. Hallelujah. Buyani ngaphambili into ovuma inkosi emakhosi, and your life will never be the same again. Samile njalo libandla baseta ngaphambili without any waste of time. Cela kuthatha lelithuba ngamukele babe wethu aseta ngaphambili. Cela nje siphakame sime ngenyawo zethu bazalwane. Egameni lika Jesu. Cele bonke bafundisi bazoshaya iline la. I want to anoint you. John 19 verse number 38 mbanam, kwendiwa Nicodemus eniyolala. Balafundisi batawushaya iprotocol la egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Siphakame sonke ake sothi baba egameni lika Jesu. Egameni lika Jesu. Ngiyabonga ukuthi namhlanje sengisindisiwe. Kusukela namhlanje ngiyathembisa hayi ngemandla ami, kepha ngakusithwa ngimalo engcwele
ngiyayimukela ngiyabonga ukuthi ligama lami selisuliwe encwadini yokufa selibhaliwe encwadini yokuphila in Jesus name. Mfundisi Mziyaka ababeka izandla bamukela uJesu egameni lenkosi. Mfundisi mfana sonke simanga ngicela nje ukuhamba uyekhase ku late ngihambe ngikugcobile. Bonke bafundisi bathi oshaya protocol la ila into qhamuka ngapha lenye iqhamuke ngapha kungako ngikhumule nezicathulo egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. John 19:38 mntwana masinyana ngifuna ukugcoba uhamba ekhaya nje ngikugcobile. Kunemuntu babethela lapha esiphambanweni uJosepha wathatha lesidumbu keja kwabana Nicodemus weta namafutha wagcoba isidumbu sika Jesu. Nawe ngifuna ukugcoba uhamba ekhaya egameni lika Jesu Kristu kusenhlizweni yami kusasa sports ekseni egameni lika Jesu Kristu ulala uphumule 9 o'clock kuqala indzaba ye sports na uqedza kudla breakfast 11 o'clock i1-on-1 to 4 o'clock nabafuna tikipa tikhona uye lapha kuchairman la mali sibekubhajatiswa labafuna kuyobhajatiswa siyayicela lelisi babhalisile ya bawalethe la mali kumfundisi Mziyako egameni lika Jesu. Fundza ke mntwana nami bafundisi labanye babuye beme ngapha egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Kube nespace nje la iline mina ngizoma la baza nginiketa le oil ningavali la protocol is one line egameni lika Jesu. Gogo Nkosi ngene elayinini be straight la kube straight la. Fundza mbonami bangilethele oil ngifuna ukuthinta nje umuntu ngeoil ahamba ekhaya egameni lika Jesu Kristu wavula ungithelele yona la. Kusasa siyaqhubeka neprogram yethu egameni lika Jesu Kristu. Na ufuna ama product utawathola lapha akhona nyuwane maningi egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Ngiqale nje ngabafundisi ngibagcobe egameni lika Jesu babuye ku protocol elayinini ngibagcobe in the name of Jesus. Just receive this favor of oil. uJesu wathi nakase ahliswa sidumbu sakhe kunalendoda ngNicodemus leyanyonyoba mfundisi Malambe yaya kuJesu yatalwa kabusha egameni lika Jesu. Ngicela ke kube na two line ngala nangicetha ukubeka uphuma ngala so uyahamba nangicetha ukugcoba uphuma ngala so uyahamba egameni lika Jesu. God bless you.